Ovo je tu novi Xiaomi 5.8 Pro, dakle tablet iz Xiaomija koji se skriva unutar ovog tu zaštitnog kućišta, međutim nije to samo zaštitno kućište, to je istovremeno i tipkovnica za sam tablet, tako da u pravilu ovaj tu model vrlo često može zamijeniti i prijenosno računalo. Ono što karakterizira Xiaomi 5.8 Pro je profinjen dizajn, dakle imamo dobre performanse uz Snapdragon 8 Elite chipset ugrađen unutra. Ovo tu što vidite, dakle to je ekran od 11,2 inča, dakle dosta poprilično veliki za tablet. Zgodan je i ovaj tu dodatak tipkovnice, može se inače na tabletu koristiti i pen olovka, što će u biti na neki način potaknuti kreativnost, ali olakšati svima onima koji na sastancima vole nešto pisati. Ovaj tu ekran inače nudi vidljivost, odnosno jakost osvjetljenja do 800 nita na direktnom svjetlu, što znači da će vam dobro doći koliko se sam tablet nosi i van ureda ili van stana. Naravno, Snapdragon 8 Elite osigurava fantastične performanse, tako da se ovaj tu model sa baterijom od 9200 mAh, dakle može koristiti i za igranje različitih igara. Ono što mi se svidjelo kod samog tableta je svakako dakle, ta baterija velikog kapaciteta, ali i ekran dobre vidljivosti i performanse koje će mi poslužiti za igranje igara, ali također i za rad u više prozora na samome tabletu. Ono što me iznenadilo je da postoji mogućnost čak i univerzalnog daljinskog upravljača. Dakle, ovaj tu model se inače može koristiti kao daljinski upravljač za različite uređaje koje imamo kod kuće. Evo sad tu možemo i vidjeti. Dakle, televizore, set-top boksove, klima uređaj, dakle možemo nadodati ovaj tablet, staviti ga dakle, u način rada kao daljinski upravljač i preko ovog tu dakle, možemo upravljati sa svim svojim uređajima koje imamo kod kuće. Ono što mi je još dobro kod tableta je što ima i dobru kameru sa stražnje strane od 50 megapiksela, dakle uz otvor blende od f1/1.8, tako da ćete dobiti i dobre fotografije ukoliko ovaj tablet ponesete sa sobom na put, jer on u biti može zamijeniti više različitih uređaja. S prednje strane se nalazi i senzor od 32 megapiksela. Naravno, on će poslužiti za one selfije, za video pozive, za sastanke koje inače trebate održavati. Naravno, možete s ovim tabletom obavljati i različite funkcionalnosti što se tiče profesionalnog ili privatnog dijela života. Njih ćemo pronaći u dijelu sa umjetnom inteligencijom. Dakle, ovdje u postavkama se mogu vidjeti glavne karakteristike samog tableta. Vidimo recimo da ima 256 GB same memorije. Radi se inače o Androidu 16, a sad idemo u Xiaomi Hyper AI. Imamo dakle normalno Gemini, uz koji možemo sam tablet pitati bilo što. Dakle, ukoliko se nađemo na trgu ispred Milanske katedrale Duomo, jednostavno usmjerimo kameru tog tableta i pitamo Gemini o čemu se radi. Tada ćemo dobiti one sve bitne informacije. U biti ovaj tablet uz umjetnu inteligenciju zamijenjuje i vodiča. Naravno, možete vidjeti ovdje što se tiče umjetne inteligencije, pomoć pri pisanju, dakle ukoliko trebate složiti nekakav email, ukoliko trebate napisati dopis nekoj tvrtci, žalbu ili bilo što, umjetna inteligencija će vam u tom slučaju pomoći, vi ćete to naravno pregledati, prethodno ćete mu dati određene smjernice. Postoji AI art, dakle možete koristiti za kreativnost ovaj tu tablet kao vlastitog pomoćnika. Zgodno je i kada se nađete u nekoj situaciji gdje ne razumijete nekakav strani jezik, ukoliko je potrebno dakle prijevod, imat ćete ga direktno na samome tabletu. Što još se tu može pronaći? Naravno, druge značajke su poput AI subtitlova, tako da je to isto nešto što vam može dobro doći prilikom video poziva, kako biste u biti lakše razumjeli drugu osobu. A na kraju dana tablet ćete jednostavno zatvoriti, spremiti. Zgodan, dakle, praktičan je za putovanje, za odlazak s njim na različite sastanke, za odlazak u prirodu, a uz pomoć olovke možete nacrtati i svoj prvi rad.